laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالحوار بين السلفية والصوفية ميشال مني ومجوري كيوم مصيبة جلبة الدبي باندراوي شرنا أبو بكر أنغومو من نانجي نيميرومو شرنا أبو بكر من فيما كم مي فاماري ما تيجي تيجيوم مي فاماري أم هايسي كوا تيجياني ينكو كوا سيبورتير عندها تيجياني يوم anda ko henko woni ka laawol tariqa tijaniya few sabu no yewtirta noon ɓaawo nde kaaluɗa caggal kaalugol maɗa mi faami wonde am a anda tariqa tijaniya few an ko a supporteur fa anta ila sunnati aqrab am kaka sunna ɓurɗa ɓattade ta faala nun defandude tariqa tijaniya on kono a faamari a nani miɗo kala miɗo janto inde ceerno Modou Karam, miɗo janto inde ceerno Sama Samatam, miɗo kala inde Alaji Ibrahima Niass, ceerno Mouhammad Lamine Sy, wawɓe ano ɓe mi janti inde ɓe bus mi kaali yeeso ɗon ko mi faala ya faamu kon kono anja ka famari yewtere nden fewu. si tawi ko a tijaniyankojo tigi aqidatan hara ko finde Ahmed Tijani nde woni ko fiɓuɗa ɓeɗo wonaɓe waliyaɓe minen ahlu sunnati wal jamaa meɗen wawi jaɓude wono ceerno Samasa ceerno Modou Karam min inna ɓe ko ulama no wiyano ceerno Modou Karam inna ɓen ko waliyu kana taqiyan kana zahidan aliman wari'an min yewtiran noon min kaaliran noon kono ka tariqa tijaniya tigi fa kullu haula'i laysu bi awliya ɓe wonaɓe waliyaɓe fef sabu honɗum ceerno Ahmed Tijani maaki ceerno Ahmed Tijani o kaali ka deftere makko Jawahirul Ma'ani o wi ana khatamul awliya kanko timmini waliyu ala la waliya ba'dahu waliyu ala ɓawo makko ham a famari ko ɗum waɗi musidɗo meɗen ceerno Ousmane Ba woni ɗo Gabon o wi tijaniya bonni haqqil fulɓe o wi tijaniya perdini fulɓe woɓɓe wi ɗum ko ƴattore noon ɓe mettini ɓe sattini kono ɓen ɓe famari ɓe duwano famude ceerno Ousmane Ba Gabon si ɓe famunomo moƴƴa mbete ɓe faminomo ɓe andayno ceerno Ousmane no mari haqqil Ahmed Tidiane o ittu taw kala ko wiyete waliyu kon o wi la waliya ba'di o wi annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul karim sallallahu alaihi wasallam kanko woni khatamal anbiya'i wal mursalin o wi wa ana kanko Ahmed Tidiane o wi khatamal awliya yani no andirɗa non annabajo e nelaɗo ala ɓawo annabi meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam si a wonay tijjaniyankojo net a wonay tijjaniyankojo texas a wonay tijjaniyankojo biddabt hande kadi a jaɓata waliyugo no woodi baada Ahmed Tijjani si a jaɓi waliyu no woodi ɓaawo Ahmed Tijjani haray falasta bi tijjaniyin haray an a wonari tijjaniyankojo balla haray an ko a anti tijjaniya haray an ko a diddu tijjani ko ɗum waɗi onon hiɗon dogude fingol laawol tijjaniya heɗon supportude ngol kono on faamangol on andangol anduɓe tariqa on tigi ɓe suuɗude bonki wonki kindet ton ɓe jaɓari on holludeki ko ɗum waɗi ɓe ala on jannude Jawahirul Ma'ani ɓe ala on jannude defte maɓɓe wano deftere wiyetende de Allah no de deftere ni Yaqutatul Farida e defte wawɗe waɗe ɓe jannata on de sindo ɓe janni on ɗen on wallinay tijaniya automatiquement no windi ka Jawahirul Ma'ani Ahmed Tijani o kaali o yamiri taliba makko Ali Harazim yo windu ka Jawahirul Ma'ani waliyu ala ɓawo makko waliyu yagal ko wiyete waliyun ba'da Tijani ɗum ko haram mamnu fi tariqati tijaniya ɗum no harmi ɗum dagaki woletake ko ɗum noon mi jantanima mi inni ko honno noon Umarul Fuuti woniri waliyu ko honno noon joni ceerno Sama Samatam woniri waliyu
ko honno ceerno ahmadou iliya woniri waliyu ko ceerno mouhamad lamin sy ko honno woniri waliyu ko honno alaji ibrahima nias woniri wali ko honno ceerno saad mo dalen fouta guine konakiri ga woniri wali ko honno ceerno abdourahmane ba labe guine konakiri ga woniri wali naam ko honno ceerno ibrahima sow honno de mali ñooro ko honno o woniri wali tawi ahmada tijjani ɓeɗo fof ko ɓaawo ahmada tijjani ɓe ari ahmada tijjani wi waliyu ala ɓaawo makko idan ɗo ko gotel e piiji ɗiɗi imma ɗumɗa ma imma ɗumɗa ko goo ahmada tijjani on fennimo onon tigi si on wi'i ɓeega ko waliyu haray on wi tijjani ko fenowo haray hande kadi na wahabiyankoɓe ɓen hoyni ahmada tijjani wona kamɓe ƴattimo haray ko onon tijjaniyankoɓe tigi ƴatti ceerno mon mafhum haray on ƴattike ceerno mon on wi ko fenowo wano yimɓe sunna ɓen kan ɓe waɗa iskal yimɓe sunna kan la yashukkuna fi kawni ahmada tijjani dajjalan wa kadhaban yimɓe ahlu sunna wal jamaa kamɓe ɓe yeddodiraɓe ala iskal hiɓe jaɓi ɓe fof ɓe fottani wonde ahmada tijjani ko dajjal ko fenowo si onon kadi on wi'i wonde ko fenowo haray fa lillahi alhamdu wal minna en yetti allah jaa alhaq wa zahaka albatil inna albatila kana zahukan gonga ari mere yahi mere kañum kan yahay tan awa si tawi on wi o woye ko ahmeda tijjani wi konko gonga waliyu ala ɓaawo makko haray on wi'i ɓeɗo ceernoaɓe moɗon fof e ceernaɓe men fof arɓe wi ko waliyu ma wiɗen ko waliyu haray en wiɓe ceernoɓe fof ko fenoɓe haray on fenni ceerno samasa haray on fenni ceerno modou kara on fenni ceerno ahmed iliyaw winduɗo deftere wiyetende al mustaqbal hada din haray on fenni alaji ibrahima nias nam haray on fenni ɓeɗo si on gongini ahmada tijjani on fenni ɓeɗo laysu bi awliya wona ɓe waliyaɓe so on fenni ahmada tijjani on wi ɓeɗo ko ɓe awliya haray falastum bi tijjaniyin haray hande kadi na on tijjaniyankoɓe isan ndaaru hakkude ɗon goo on gongini ahmada tijjani wonde waliyu lanni isan ɓe karamakoɓe sakkitiɓe ga fof ko fenoɓe wona ɓe waliyaɓe on fenni ahmada tijjani en jaɓi ɓeɗo karamakoɓe ko waliyaɓe isan haray na on tijjaniyankoɓe ko ɗum mi falaya faamu ko ɗum mi kaali e yewtere am nanguɗa odi on kono a famari wassalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe julɓe wonɓe ka majmu'a alhiwaru bayna salafiyati wa sufiya bandiraɓe julɓe yimɓe sunna salafiyankoɓe mi salmini on calminago islam mi juurike on mi ñaganike on moƴƴereji mi wi assalamu aleykum wa rahmatullah sufiyankoɓe tijaniyankoɓe majjuɓe miɗo ñagani on jomiraɗo subhanahu wa ta'ala peewal e allah fewnu on am o neɗɗo mo mi namgi e dow numéro muɗum ɗo am kam ko a jahil hadakallah am ko a jahil min mi ɗuuɗa wowlude ɗum sabu wi'ugol ana man qala ana fa laysa huwa se goɗɗo kam woni hino manto hino townito hino wi'a ko minni haray anduna o goɗɗum mi wowlino mi kalanino on ɗum ko ɓooyi wonde min mbi mi naati ka mojobere ɗo ka groupe ɗo alhiwaru bayna salafiyati wa sufiya ko onon tam on fof e moɗon onon tijjaniyankoɓe wonɓe ga si on naati nder ga ko adatoɗo wiwde yimɓe sunna ɓen koɓe janga onon hiɗon jangi honto janguɗon onon on jangari ka alqur'ana ka allah tabaraka wa taala wi goɗɗo wa adallahu llahu ala ilmin allah majjinimo e dow himo fiini allah majjinimo e dow himo rewti defte allah majjinimo e dow himo namunni gandal onon kan on jangari ɗum an wonɗo mantorde gandal ɗo aya qur'ana sa fuɗɗike ko sakkitotoɗa ko sadakallahu lazim a gaynata aya a jofinta aya qur'an ɗem ayeje ɗe wonɗa fuɗɗade fof e majje mase ma sella darorɗe ma sella ayeje ma ala timmude aya sa fuɗɗike ko sadakallahu ala aya mo jofinta an ko a jahil an fotanma ko deƴƴugol
النبي صلى الله عليه وسلم ماكي من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كلا تودون غومديني الله نيالاندي سكي تورده يو وولو كو فيوي كو يودي ما يو ديجو yayi ɗaɓɓita defte hadiseje ɗin shuruhuji ɗin ko honno oɗo falyaqul khayran o khayru ɗo ko honɗum o fira indal ulama ko honno ɓe firri falyaqul khayran falyaqul haqqan yo wowlu gonga onom koye penale wonɗum hiɗon taaco fefindo e dow Allah tabaraka wa ta'ala an ko a jahil ayeje ma qur'ana sella hadiseje ma sa fuɗɗike wiya aw kama qala rasulullahi a juulata hay e nelaɗo sallah sallam mi heɗike audio ma mi nanati ɗa wiya sallllahu alayhi wa sallam si a kaali inde cheikhu mon dajjalu ahmed atijani wiya radiallahu anhu fa ayna hubbukum linnabiyi sallllahu alayhi wa sallam on to giggol mon ko yiɗɗon nelaɗo woni haɗa sikkude min janga fi ahmed atijani man huwa heferɓe portoɓe windi fi on arabeɓe karamakoɓe windi fi makko a faami meɗen andi ɗum min falaka wolude ga fow ha ɓerɗe yimɓe ɓe metta si tawi noon ko ƴattagol e wigol ko an jangi yimɓe ɓe janga min addane ko windi kon min holle defte ɗen ko jahil hay salatul fatihi a wawata prononcude ko salatul fatiha wonɗa wiwde ɗum ko salatul fatiha ko julde e dow fatiha firete o salatul fatiha ya salam ayu kalamin hada honɗum e yewtere ni kadi idan am kanko foti koko ɓe wiyata konka anglais to satisfy a fool is to accept with him, you know. To satisfy a fool is to say I accept you. Am kanko ɓay ko a joforu ko a komoru hay mo nani hito ma anday ko a jahil ko a komo mi anda no hoore ma fotata kono nde fof e mayre ko nde majjere am kam men tori Allah yalla fewne yo Allah holle lawol hay ko jokkuɗa ko nga anda aɗa jokkiti jani a anda ɗum heɗo ko kalata heɗum ko kalata min ko haala hon kami wuli mi inni la ilaha illallah wona ahmada tijjani addi ɗum jibinede ahmada tijjani duuɓi wulure e temedere e capanɗe joyi ujunare timmude a faami e temedere e capanɗe joyi 1150 ans 1150 years ɓaawo jibinede nelaɗo sallallah alih sallam ɓaawo nelaɗo feri ɓaawo nelaɗo fatiki ahmada tijjani wulida fi aynumad o jibina algérie ɗo c'est un berbère, il n'est même pas arabe. ahmada tijjani ko berbère jo yow ka google ndara jangu defte tariha c'est un berbère. هناك فرق بين العرب والبربار والتوارق توارeg e berber e arabu ɗum no serti am kanga janga anda woni hay ko jokkuɗa anda mi inni ahmada tijjani na kanko addi la ilaha illallah wona kanko addi istighfar astaghfirullah wona kanko addi salatu ala nabi koko addi kom ko ɗum ella yi'ay mum ko addi ko salatul fati hay salatul fati o wujju ɗum o kidnapu e juuɗe muhammadul bikri huwa alladi allafa salata alfatihi lima ugliqa waftara wa qala fiha ma fiha o wowli konko o wowli ɗon o wi salatul fatihi ko wahyu ɓawo nde wahyu timmi e ceerno am kam ko a jahil masha allah a yafoto miɗo innama ceerno am na hay an a fota wonde hay taliba wallahi hay almuɗo am na a ceerno sina ɗum honɗum woni konko mi kaali ɗon ko boni komi innuma hakkunde ahlu sunnati wal jamaa e tijaniya khilaf ala hakkundeji maɓɓe fi la ilaha illallahu ahmada tijani wona kanko addi la ilaha illallah la ilaha illallahu ɗum gila e baba adama ben meɗen adama alayhi salatu wassalam ɗum no wolede ka a jangari ka tafsiruji ma'ana huwa al awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu huwa al awwalu ɗum no yaade e la ilaha illallahu huwa al awwalu ay la ma'buda fi l awwali siwahu ala rewetenoɗo ala duwanoɗo rewede handuɗo e rewede ka arande lawol tana Allah annabi nuhu wowligol
annabi Musa wolingol, annabi Ibrahima wolingol, annabi Isa wolingol, Yusuf wolingol, Dawuda wolingol, Sulaymana wolingol, Bilqisu wolingol, dendagal nelaɓe annabaɓe woli ɗum kere Ahmada Tidiane no atti ɓen, Ahmada Tidiane no atti ɓen. Annabi meɗen Muhammadin sallallah alih sallam ujunare timmude e 150 o attori Ahmada Tidiane firgu makko o maaki khayru ma qultuhu ana wannabiyuna min qabli la ilaha illa llahu. ko ɓuri moƴƴude ɓe maaki ko ɓe kaali kamɓe annabi sallallah alih sallam e ɓen annabaɓe attiɓe ɓe ko la ilaha illallahu. idan ko Ahmada Tidiane addi la ilaha illallahu ha daroɗa ɗo fena wiya wonde minen ko min añiri ahlu sunnati ko añi ko la ilaha illallahu. hombo wawi añude kala añuɗo la ilaha illallahu ko Allah o añi. man kana aduwan lillahi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwun lilkafirin. goɗɗo no wawi añude Allah tabaraka wa ta'ala wawa wonde. idan na la ilaha illallah woni probléme. kullu muslimin yantiqu bi attahlil. minen meɗen jangi defte ɗe mamiraɓe amen soriraɓe amen fulɓe fuuta windi e pular alpule fulfulde ɓe windi. subhanallah. mama soroɓe amen ɓe windi defte e pule. faami konngol ɓurungol teddude, konngol ɓurungol lafzede e mawnugol baraji e cowalle ko han e haylilagol. yani la ilaha illallah ko konngol ko ngol ɓuri moƴƴude kala ko wowlete kon. astagfirullah ko annabi nuhu yamirno yimɓe mum. kere on faala wiide Ahmada Tidiane no hecci annabi nuhu. on faala wiide Ahmada Tidiane no atti annabi nuhu kanko addi astagfirullah. Ahmada Tidiane taw qur'ana gayni jippade no windi ka qur'ana wa qultu astagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. ka on faala wiude ko Ahmada Tidiane addi salatul ibrahimiya, salatu ala nabi kanko addi ɗum o taw ɗum no windi yamirama no gollirede. koko Ahmada Tidiane addi kon ko ɗum men wi alaka dina ton. salatul fatihi ko honɗum waɗi salatul fatihi salatu kufriya. mi fillitanoma li annaka jahilun allamaka llah wa hadaka llah. yo Allah andinam andine yo Allah fewne noon am. ko honɗum mi wiiri salatul fatihi ko salatul kufriya koma rumiya alayha min alfadaili biduni dalilin wala istidlalin. ko konko buga e hoore salatul fatihi ɓure ko andanɗa hoore ma ala dalil la min alkitab wala min assunna. muhammadul bikri kafara billahi jalla wa ala biqawlihi bi anna salata alfatihi lima ukhliqa wahyun ilayhi, wahyun uhiya ilayhi. o yeddiri Allah kanko muhammadul bikri o wi salatul fatihi ko wahyu yinaɗo e makko. kayɗa wawi yeddude ngol konngol no windi ka kombosore mon, ka deftere mon ñooge, ka deftere mon pagayi wiyetede jawahirul maani wa bulughul amani en poubelle. faami den deftere ko dustbin, a simple dustbin in islam ka ñooge moɓi. mi yiɗa ñaɗalngol goɗɗo, mi yiɗa kono am kan hiɗa fodde ɓuri ɗum. an hiɗa wiya se yiidi a tetta e landande. an mo acci di en ka faaɗi hara yaaja seeɗa ko lawlaw wiuɗa faabe. faami inchallah sikkude ko Allah tabaraka wa taala wino julɓe ɓen ko wa harridil mu'minin. am se yiidi yara kaka faaɗi seeɗa seɗa faala jogoto kaafa kammin mi waɗa juuɗe ɗen ko law mi haɓɓuma. donc suɓu ko wowlata tasko. muhammadul bikri wi salatul fatihi on ko wahyu. Ahmada Tidiane ari wi ta'dilul qur'an 6000 marra hino fota e qur'ana laaɓi guluje 6. si goɗɗo heɓi ko ɓuri wahyu gasino arde. an a suusi a wi musailamatul kazzab ko fenowo ɓay o wi wahoyinama e makko. a wi sajjajatu binto haris ko kafira ɓay o wi wahoyinama e makko. ko hatta menen kadi min wi'a wa Ahmada Tidiane kadi e muhammadul bikri ko kafir ɓay o wi wahoyinama e makko. tele wahyu lannino an tigiɗa andi ɗum. julɓe fo shi'a sunna kullu muslimin aw kullu man yaddai l islam
يؤمن ويصدق بأن الوحي قد انقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم julɓe fof no fottani wahyu taƴino acciti arde saabu fatagol nelaɗo si goɗɗo ari wi wahoyinama e makko ko hatta min wiya ko fenowo fi hen ɗum a refti ceerno mon ahmed tijjani o refti noon o wi wonde salatul fati on taadilul qur'ana 6000 marra ɗum wota wowle fi hen ɗum ko hatta ɗum wowle an a wi ko min ɓuri handude e fankude kono misiɗa faala mi anda honto e aduna on wonirɗa ɓay noon miɗo jindude miɗo yaada Europe miɗo jindude Afrique partout ko Amérique woni mi yahaari taw saɗa faala ka falɗa wo e fottay e aduna on jonno adresse tam mi jonna adresse timmuɗo ka faalaɗa wo no gasa mois prochain inchallah hara miɗo Europe e yiide kala ka falɗa donc e hoore fenade won ɗon hatta ɗum wole tariqatukum tariqa kufriya tariqa dalla tariqa munharifa tariqa dajjaliya ɗum ko be wowle sa wi yo min addu defte ka windi heɗo ko arata ɗo kon bon suufiyankoɓe ɓe wona sunnayankoɓe wono wi'irtano wahhabiyankoɓe heɓe walli fi defte ndaaru deftere asseyid imam al-ghammari on ɗon ko suufiyankojo kono ko honɗum o wi ahmad attijani laysa bimadudin ladayna min almuslimina o wi ahmad attijani ka maɓɓe kamɓe o kontaka julɗo koɓe suufiyankoɓe ɓen ɗon kon ɗum qadiriyankoɓe wi fi ahmad attijani kon ɗum chaziliyankoɓe wi nusairiyankoɓen kon ɗum wi fi makko defte mum ala windaki waali saɗa yana yimɓe sunna wiyaɓe wahhabiya wiyaɓe ɗum e ɗum e ɗum e ɗum eɓeɗen jangi ɗum ka defte wonde no jeeya e mukhattatat hiyaluji ahlul bidai tasmiyatu ahli sunnati wal jamaa bi gayri ismi sunna wi'ugol yimɓe sunna ɓen inɗe ɗe wona yimɓe sunna ɗum hiɗon andira ɗum iftira'an ala llah sa wi yomi hulu allah mi jaɓi hulugol allah ngol kono an kadi hulu allah ceerno tatakallam fima jahilta haɗa wolde e hunde nde majjaɗa a wolande hunde nde majjaɗa hiɗa wolande hunde nde majjaɗa amma ko wiwɗa wonde woɓɓe no waaji yimɓe piiri wardi onon gandi ɗum minen ɗum waɗari minen dow kamen wontir lagine ga ɗum waɗari haynde wotere meɗen yaade ka village ji amin meɗen waajade ka mawɓe amin meɗen yewde ka juulirdaje mi addante ɗo joni hutba mo mi waɗo e juulirde ka fulɓe heewi kami yewtori fi sunna e nabzul bid'a e kami yewtori fi tariqatukumul munharifa aɗa faami donc so ɗum ɗo jogii fitnaji toon ko onon andi ka jogii fitnaji dawa salima dawa sunna ko dawa salima min al fitan si ɗum addani on toon fitnaji ko an andi ko honto yimɓe maayi ko honto ɗum anni ene on moɓanoki ɗo madina gunas on moɓaki madina gunas nde moɓino ɗon madina gunas ɗon ko wajotoɗo ari huɓɓi nge yiite mum ko bombre goɗɗo liɓi ɗon wona fourno ataya huɓɓi ɗon wona gaz fetti ɗon yimɓe maayi marchandise ji boni de milliard ɗum ko goɗɗo waɗ ɗum accident ji no wadde partout e adnallah on ɗum no serte ko goɗɗo goo bonni amma ko hawari jeyankoɓe yahata fella e nder juuliddaje fella avion je fella e hôtel ji sa ƴetti ɗum a ɓaaki ɗum e yimɓe islam haray a famari haray ma fahimta d' abord hiɗa occident hiɗa karane ɓen kono anda occident puisque a janngari e juuɗe maɓɓe a janngari gande maɓɓe on huwodira ko annduɗa e maɓɓe ko eroji maɓɓe ɗin e dollar ji maɓɓe ɗin a faami a anndaɓe ko ɓe cukki islam kon ko ɓe falana en kom ɗum sa ƴetti ɗum a bakki ɗum e hoore julɓe an e mum ton ɓay a daroy to yeeso allah julɓe ɓen daroy to yeeso allah am sa yamiri goɗɗo kulol allah yo accu tooñe tawi am hiɗa tooñude woɓɓe an e maɓɓe yeeso allah ton min wona min lastu bil hasibi wona min hasboyta on fef mi andinima tun komi yewti kon yewtere andem ko goɗɗo mi jaabimo kadi si mi inni salatul fati ko salatul kufriya ko salatu keferankojo ko sabu ko wi'a kon e makko
jawharatul kamal ko honɗum o wiira sola jawharatu kufriya. Allah tabaraka wa taala newni yo alqur'ana yo goɗɗo taamo janga qur'ana. julde e mawnude antigi addi hadiseje ɗen alahdu llazi baynana wa baynahum as-sala faman tarakaha faqad kafar. Abdullah ibn Abbas no makanayi ma min amalin fil islami tarkuhu kufrun siwa as-sala. ala golle ɗe gollo gollata ka nder islamu ɗo taso acciɗe gollude hara woni kefeero si wona julde. nde julde e mawnude antigi addiɗe hadiseje ɗa unjiɗe ayeje ɗe andi ɗum ka waali. Allah tabaraka wa taala wi fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. sa heɓari ndiyam son heɓari ndiyam taame juulon. Ahmada Tijjani holli wonde kanko jawharatul kamali makko on jes tamantake ko honɗum o faala e wiide ɗon ko jawharatul kamal makko on no ɓuri julde nden. minen ko sifa ɗi min waɗi mulahaza, ko sifa ɗi min waɗi dirasa, ko ɗi min waɗi tadabbur, min faami min wowli ko min yalti e konko wonɗon e mu'um. onon kadi yo Allah accintin on, yo Allah yaltin on ton. faami eɗa adda miɗo woma heɗade ɗa wola ibnu taymiya konguɗi cheikhul islam ibnu taymiya. on eɗo sikkude yimɓe sunna no jogitori cheikhul islam ibnu taymiya e cheikh mouhammad bun abdoul wahab ha hewti e cheikh bun basen e cheikh useymin en. eɗo sikkude yimɓe sunna no jogiiɓe ka jogui ɗon ahmada tijjani umarul fouti e abou yazid el bastami e sha'arani. ɗo sikkude ko ɗon yimɓe sunna jogitiɓe. minen miɗen jogitiɓe wonde koɓe ulama yejtahidun yusibun wa yukhti'un. hiɓe hawra hiɓe falja. konguɗi maɓɓe na dalil, konguɗi maɓɓe ɗin ko ɗaɓɓitanteɗi dalil. fa haha min jamali aqidati ahli sunnati wal jamaa wa manhajihim. ɗum no jeeya e ko labini finde sunna e ko fewni feewi laawol sunna. tawde karamo kojo ma min imamin fil islami yuttaba'u 100% wala yukhalaf. sunna ala on almamijo jokketeɗo 100% mo lundetake siwa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. meɗen ƴetti ɗum e konngol almami amen maliki rahimahullahu taala o maki kullun minna qawluhu yuqbalu wa yuraddu illa sahiba hadha alqabri. o maki wonɗo wo e amen konngol mum no ƴette no acce ɗum kadi rutte sina o beriɗo ka qabru ɗo. fa ashara ila qabri almustafa sallallahu alayhi wa sallam. o sappi qabru nelaɗo on. ibnu taymiya wona o ñentinteɗo ko o jangeteɗo e juuɗe mum. so o addi hawri e sawaba ƴette. si o falji menen min wallinay min wawamo nde. si ahmada tijjani ukkike ngeelol onon kadi ukko ɗon ngeelol. si o naati yiite naato yiite. si umarul fuuti naati e kufru naaton. si abou yazid el bastami unike e weendu keferaku uno ɗon. si sharani woopi woopon la a faami. donc karama koɓe ɓe ɓe wonɗa wolde inde mum ɓe wona ɓe ñemtinteɓe koɓe jangeteɓe e juuɗe mum koɓe faamuji ƴettete e juuɗe mum. nani faamon ɗum jahil. yo Allah hokke gandal, yo Allah faamine. o konnagu ko woni e ɓernde ma haasidi e koko faaminkinɗa eɗa ñaaɗi, yo Allah jippintine. o foduno koko wiɗa ko gara ko face à face jooɗi ɗen hara yimɓe no heeɗi. salamu aleykum wa rahmatullah. salamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. am fahim ɓernde am gaynari ɓuttamde ma taw bemi kalane seeɗa, bemi kalane konguɗi seeɗa. a wi'i si tawi yimɓe sunna aɗa wiya ɓe wahabiya si ɓe faala peewal e kulol Allah yoɓe yiido e yimɓe huloɓe Allah ɓe jonna ɓe wirduji. am a mijitaki. tu n'as pas réfléchir. lam tatafakkar. you never think twice. tawi am kam mi falano accirde nim kono ɓernde am gaynari ɓuttude ma, ɓernde am gaynari walade wallahi. caggal heɗagol ɗi audio ji ma mi ɗuuɗa whatsapp heɗagol audio ji ɗin fof, kono mi andi nettum hiɗa kaali piiji e ɗim no hakkude ma e Allah tum. siko an woni hulowo Allah andoy to ka dargal. siko an woni janguɗo ɗum kam min nangima ɗo min yii hay ayeje qur'ana wawata jippinde, min yi hadiseji a timminta, min yi hay salatul fatiha wawata prononcude ko salatul fatiha wonɗa wiwde julde e dow fatiha. ami kalane ɗo konngol am a wi si tawi yimɓe sunna ɓen no faala kulol Allah ɓe faala peewal yoɓe ɗaɓɓitu yimɓe wirdu ɓe jonna ɓe wirdu poro. am daari hakkunde ma yimɓe sunna no mari ko wirdo. yimɓe sunna kam wirdotako sina konko selli e annabijo sallallah alih w sallam.
ƴettu hisnul muslim, ƴettu du'aul mustajab, da'watul mustajaba, ƴetta du'aul muslim, ƴetta alkalimu tayyib, ƴetta shifa'u sudur. ndara deftere l'imam al-bukhari hadiseje kala zicru mo yimɓe sunna waɗata a taway ɓe yettoma wonde rawahu fulan fi sunanihi wa kaza wa kaza, ɓe inna sanad on ko an fulan mu an'anun ila nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nelaɗo maki. enen min rewirta Allah ko ari e koyɗol, min rewirta Allah ko Allah fena e dow muɗum yaqazatan la manaman no salatul fatiha jawharatul kamal ardiri non. ko min rewirta Allah ko bima lahu sanadun min arrawi ila almustafa sallallahu alayhi wa sallam. ko ɗum waɗi la ilaha illallah meɗen jogiti, astaghfirullah meɗen jogiti, salatu ala nabi meɗen jogiti, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim meɗen jogiti, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika meɗen jogiti, astaghfiruka wa atubu ilayk meɗen jogiti kadi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatihi meɗen jogiti ɗum. meɗen jogi subhanallahi bukratan wa asilan, nani salatul fatihi lima ughliqa konko ɓurna qur'ana ɗon min memata, kala julɗo jon haqqil faalaɗo malal kadi o memata. jawharatul kamali ko ɓurna e dow salligi, ɓurna e dow julde, ɗum min memata, kala malaɗo jon haqqilo wallinay ɗum. a faami refti ko wiɗa peewal no heɓo e juuɗe moɗon. wa billahi alayka daari leyɗe ka suufiyankoɓe ɓen tijjaniya ɓuri marde doole ka ɓura ɗuɗede ɗon. ndara leyɗe ka sunna ɓuri ɗuɗde ɗon, ko honto peewal ɓuri wonde. compare-toi please min fadlik, compari Maroc ko bi'ru tijjani, ko ɗo woni manba tijjani on. compari Maroc e Arabie Saoudite, malgré ko añuɗon Arabie Saoudite kon añuɗo Makka e Madina. hakkunde Arabie Saoudite e Arabie Saoudite e Maroc, musidɓe julɓe onon jindoɓe haylo, ko honto peewal ɓuri wonde. par ce que min miɗo andi Casablanca, miɗo andi Rabat, a faami, miɗo andi Fas, ɗum fof mi jindi Maroc seeɗa miɗo andi. min heɓarigoy ka kami waɗi yontere e balɗe 5 e kami waɗi yontere e kami waɗi balɗe 10 min heɓari ton. kono sa jippike Mouhammad VI ka aéroport e sa jippike ka aéroport Jidda, ko honto aɗotoɗa yiide islam ka hoore laawi, rewɓe waɗɓe hijab, ɓorniɓe conci islam, murorɓe no alqur'ana e sunna wiri non, hakkunde ma e Allah Maroc e Arabie Saoudite ko honto ɓuri. ani suufiyagal onon kon bonno, suufiyagal koko Ousmane Ba Gabon wi kon, suufiyagal perdini fulɓe, hayrini en bonni. Ndaaru Sénégal, ndaari Sénégal wa billahi aleyka, ndaari rewɓe pornographie hande Sénégal. sa ndaari ka sijji pornographie ko tournete Sénégal, hatta fi e maggalji waɗayɗi, hiɗa andi zinaji ko watta e muɗum, yimɓe wiyano yaade barkinoyo ya waɗoya jima fi yoɓe heɓu ɓiɓɓe. ceerno accu ta en wowlu fof en wirtoto koye fulɓe, sen aybini leydi men ndin hara en aybi. amma noon konko wiɗa ɗo ganga taƴa e dande goɗɗo fimo aybini tijjani, ha menen lagine ɗo, sa memi ɗo suudu goɗɗo Guinée Conakry, Guinée, République de Guinée, sa memi ɗo suudu goɗɗo a sunnido, a tawi ɗo na Sénégal ceerno, ka goɗɗo wolta wiya tijjani ko bidiya yawn liɓon mo suudu, ɗum na lagine ɗo. sa memi ɗo goɗɗo fimo wi tijjani ko bida, a wattata mum ka kaso luttata. donc ɗum waɗi ɗo menen komin libre. hande hutba juma on tikko fi bidiya mi wowli, min wolay ka radio ji, min wolay ka télévision ji, gon sengo ɗon alhamdulillah. donc ɗo wawa leyɗe goo ka haqqillaji yimɓe ɓen hippa, faami. laabe asima tijjaniya on yontere hande ar miɗo wadde ɗon bayana ko fi tijjaniya mi wowli, mi jammiti kadi, yalti mamadi hon ɗum sikkuɗa, yalti nul. donc sa wi mo feway ko yo jokku tijjana, no anda ka wonɗon ɗon ka suufi yamar dole ɗon. daaru Algérie, jiiɓol du koni Alger kon, bunki, zina, khumur, mukhaddirat ko woni kon ɗon. yayi compara ɗum e leyɗe marɗe sunna ɗe ndaara, ayyuhuma adal, honto ɓuri fewude. donc an ala miijitade woni, ala taskade, ala miijitade, heɗa wolde wasi a mesira,
min si mi huɓɓani goɗɗo mi falama wolde mi ƴette kayde karambol mi markanamo toɓɓe taw mi heɗi audio maɗi mi heɗiti mi tawiɗa foddi e ne'ede faami haray ko ya wattan haqqilde hiɗa wowla leyɗe suufiya ɗen yimɓe ɓen ɓuri bonde e muɗum dal wa kafa bi shirki zamban bakkatu ko mawni wo ko sengol e shirku o woniri kala ka yimɓe shirki a shirku akbarul kaba'iri mi wowli ɗum mettima ene on gollitirta lasrari hakkunde ma Allah ilmu sirri on windata katime on windata talki on windata nasele ɗum fo ala ka tariqatikum hatta zaimu tariqa kana sahiran haɗa andi ɗum goy hayti mi firari ɗum hiɗa andi ɗum himo jangi ilmu sirri o wi wo ko hima wi o jangi haɗa andi ɗum ɗum ko kufrun noon a shirku kufrun a si sifa ɗum ɗo wowlama mettima aɗa duwano wadde doy kono noon si tawi hiɗa faala en toroto hooreɓe ɓen ka organisation nga ka majmua ɓe potto waɗen jour heure ñalande e tam ka are waɗen débat an e min mi invitima hattano tawajat fiye waɗu face à face. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. دو كاكا مقرر الفقه الجزء الثاني. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. مجنة إن دو دمل في لا بنغال الاستنجاء والاستجمار. وودي سؤال لندن مكونغال ما الاستنجاء؟ جواب وودي جاب ونقول الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. وودي سؤال دمون لندن دمانغال ونمدي أوي ما الاستجمار؟ جواب جاب ونقول أوي الاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار أو بكل طاهر مباح. مفهوم؟ o addi namdal ngala kadi o wi neni o timmini jabawol ngol wal istijmaru yujzi'u anil istinja'i bil ma'i. jangiɗen lawol. bismillahi rahmani rahim. tawne seeɗa mi nana. nam sawtul mar'a ko awra ma sawtul mar'a فينبغي أن تكون منخفضة. hito debbo ko hani ko yo jippito kono noon a janganay karamo ko ma ceerno ma fi yo andu a faljima a hawri ka. tayib الاستنجاء والاستجمار. سؤال ما الاستنجاء؟ جواب الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. سؤال ما الاستجمار؟ ما الاستجمار؟ جواب الاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار أو بكل طاهر مباح. والاستجمار يجزئ عن الاستنجاء بالماء. طيب واوي دون في راي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستنجاء كوني استنجاء كلا إنورغول ndiyam enen ka pular men gine gawi en yettugol salligi. mafhum. aleykum salam sed nala ton eyyi bisimilla. bisimilla on ka julle ɗon. istinja'u ko ɗum wiyete menen ga enen ga ƴettugol salligi ko fanda ɗon ko takkitagol bi mana yawgol hutora ndiyam fi laɓɓintinagol nani. eyyi wal istijmaru ko wiyete istijmaru ko konko lontoto istinja on. si on tigi yahi laɓɓintinagol o heɓari ndiyam ma ndiyam weeɓa harayno toon ko lontoto niyabatan anil istinja'i. konko hino lonto istinja'u no wiye istijmaru ɗum ko laɓɓinorgol hayre
kalima on istijmaru ko yalti ko min al jamra jamra ɗum kam ko fetere faami ma wiye mullere faami tayib o wi sual landal ngal mal istinja'u ko honɗum woni istinja'u en kalima arabiya fiqhiya ɗum ɗo ko konngol arabu fiqhayankewol bi mana sharia yankowol kalima la tustamal fil fununi l ukhra ɗon famude kalima on istinja'u gollitirtake e tajwid gollitirtake e tafsir gollitirtake e tariha gollitirtake ka nahwu e sarfu ka langa arabe ko honto ɗum ɗo gollitirte kaka fiqhu ko kalima gollitirteɗo ka fiqhu ka gandal sharia o wi mal istinja'u ko honɗum woni istinja'u o jaabi o wi al istinja'u ko wiyete istinja'u izalatul khariji ko ittugol yaltay ɗum ko yaltirta kon min assabilayni laawi ɗin ɗiɗi imma qubulan aw duburan ko yaltiri yeeso ma ɓaawo on faami bani adama no mari tere ɗiɗi yaltinirɗe konko hani yaltude joni noon ittugol konko yaltirta e ɗi laawi ɗiɗi bil ma e ndiyan ko ɗum wiyete istinja'u haala kan ɗo en global ko honɗum faamuɗen ɗo ko wiyete istinja'u ko laɓɓinorgol ndiyan laɓɓinora yeeso ma ɓaawo ndiyan tawa noon ko wondude e anni e dewal faami ka figu kala ko wolɗa fi mum ka fannu dewal ko be tawa hino humodiri e anniye ko dewal a fiɓa e anniye wonde ko dewal wonɗa wadde ko ɗum si baraji ɗin yetto li tamami sawab la budda min ihdari niya a tawna e anniye on fiyo baraji ɗin yetto saabu annabijo sa sallam maki innama al a'malu binniyat tayib golleji ɗin ko anni on ƴettirte o gayni ɗon o wi mal istijmaru ko honɗum woni istijmar laɓɓinorgol hayre wona hayre tun no laɓɓinore kaaki no laɓɓinore leggal kono ɗum kadi en yewta joni nediji mum ɗin wona kakol wongol wo wona kaydiri wondi wo wona kadi linsere wonde wo laɓɓinorte mafhum ay o wi jawab al istijmaru ko wiyete istijmaru ko izalatul khariji ko ittugol ko yaltata kom min assabilayni ka laawi ɗiɗi ɓubulan aw duburan yeeso ma ɓaawo ittira ɗum bil ahjari ittira ɗum kaaƴoy ay o yaari bil hajar li anna sunna tatlub minki huna salasata ahjarin fa aqal o fandi wo kaaƴe tati laɓɓinortoɗa ko ɗum waɗi o yaari hayre o yaari bil hajari o wi bil ahjari ittira ɗum kaaƴe aw bi kulli tahirin ma ittira ɗum kala ko laaɓi mubahin ko dagi laɓɓinorgol eɗo ganno woodi ko harmi laɓɓinorgol ka ɗum kan on nani ɗum ka darsuji e ka muhadaraji ka bayanaji mon e ko waywa mum ka julɗo laɓɓinorta ko jaañe nayi ɗin si tawi ɗi moddini ko wiyete jaañe kon rawsul bakar ɗum laɓɓinortake ƴiyal laɓɓinortake on faami kaaki ñaaɗuɗi ɗi laɓɓinortake leɗɗe rimayɗe ɗen kadi hara dimɗe ɗen ko ñaameteɗe on tigui laɓɓinorta ko dimɗe ɗen on faami linsere ma kaydiri ko tawata qur'ana no windi e mum ma hadise nelaɗo ma inde allah ma inde nelaɗo sallallah alih sallam no windi e mum laɓɓinortake tayib ko ɗum no wiyete istijma o wi wal istijmaru o wi istijmaru on yujzi'u ɗum hino yona anil istinja'i ga e istinja on ɓe mana laɓɓinorgol hayre nden ma konko dagi laaɓi dagi laɓɓinorgol ɗum hino wawi yonde neɗɗo on bil ma'i ndiyan ɗan si on tigui heɓari ndiyan o wawi laɓɓinorde hayre ma wano clinex ma serviette ma leggal ɗum hino yona hino lonto ndiyan ɗan si tawi ndiyan ɗan heɓaki kono ko ɓuuri moƴƴude si on tigui yahi ɓaawo hoggo o laɓɓinorike hayre ma o laɓɓinorike leggal so heeɓi ndiyan yo heeɗintin yo jaddid al istinja on tigui heeɗintina so heeɗintinari kadi ino yona laaɓal ko on tun siko hayre siko leggal siko goɗɗum tawi koko nandi e kaaƴe ɗen koyo on tigui waɗu tati ma joyi ma jeɗɗi ma jeenayi ma sappo e goho on faami ittiri noon tigui heeɓiri feere wo tawi noon ko wotere heeɓi harayi
ala ko weli hunduko ɓuri ko maɗɗa naɓide laawol. Bismillahi rahmani rahim. Al istinja'u wal istijmaru, laɓɓinorgol ndiyan e laɓɓinogol hayre. Su'al landal ngal, mal istinja'u, ko honɗum woni laɓɓinorgol ndiyan ɗan? Al istinja'u, istinja'u o izalatul khariji, ko ittugol ko yaltata kon, min assabilayni, immorde e laawi ɗin ɗiɗi, bil ma'i, ittira ndiyan. Voilà. Su'al landal, mal istijmaru, honɗum woni istijmaru on? Al istijmaru, ko wiyete istijmar, izalatul khariji, ko ittugol ko yaltirta kon, min assabilayni, e laawi ɗin ɗiɗi, bil ahjari, ittira kaaƴe, aw bi kulli ma, ittira kala hunde, tahirin, laaɓunde, mubahin, daginde laɓɓinorgol. Wal istijmaru, laɓɓinorgol kaaƴoy koy, yujzi'u, hino yona ko laɓɓinore, anil istinja'i, ga e laɓɓinorgol ndiyan ɗan. Anil istinja'i, ga e laɓɓinorgol ngol, bil ma'i, ndiyan ɗam. On faami ñawore nden ka laɓɓinortake jañe, laɓɓinortake ƴiyal, laɓɓinortake ko ñamete. On faami yewtere nden. Si tawi ko kaaƴe ɗen on tigi heɓi, tawi o heɓari ndiyan ɗan, al istinja'u afdal, laɓɓinorgol ndiyan ɗan ɓuri. Si ɗum ɗon heɓaki on tigi waɗu kaaƴe. Kaaƴe ɗen kadi o wakkilo ha wona gila ɗe 3 ha 5 ha 7 hara no fuuji nani. Tayib, ka jañe, si on tigi tindike laɓɓinorgol jañe, jinnaji ɗi nanga e mum. Amma ƴiye ɗen ko ñamete mbugo ɗen kon, ɗum ko ɗum woni ñameteji jinnaji julɗi ɗin. Na ya tunni nanɗi ko ɗi ñamata kon. Fum? Tayib, e rewtoto laawol. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giɗo Allah, machallah, ceerno Hammed, barakallahu fik. Ceerno, nanen mi faala ruttude audio ma, kono tawi miɗo fiina ɗo cukaloy nin darsu fiqhu boboɓe fayɓe nin, cukaloy no janga ɗo jiwoy, tawi meɗen ɓe hewti ɓe ari fi fiinagol, mi wawari jabagol audio ɗon e ɗon, kono machallahu, barakallahu fik. Mi weltanike ma moƴƴa moƴƴa. Cheikhana, ɓeɗo suufiyankoɓe, ɓeɗo tijjaniyankoɓe, ɓe faala tun fayda mettinde, ɓe faala tun ɓe faalaka nafitorde mojobere nden, ɓe faalaka nafitorde mojobere nden. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceerno Saydou Nour, machallah, barakallahu fik. Ceerno Saydou Nour, komi faala ya waɗu ko ya artu e ko ceerno Ali Ba landima konko, wonde so tawi haɗa andi goɗɗum ngo kadi ko woni mana la ilaha illallah, harana kon ko windi ɗon, kon ko janga ɗon, hara ya ɓeyditanmo. Aɗa andi so tawi caggal famugol landal goɗɗo, si a jabaki namdal ngal, haray a feƴƴini yewtere nde yeeso, hara yalti e nisam hiwaron. Ko ɗum woni en tampinde ka majmua ɗo, si namdal ari ngal jaabetake, yimɓe naata e kalugol piiji goo ɗi andanɗa hoore ma ko ɗi gayru mubarmaj. Idan haray min miɗo weltanima moƴƴa, am kam a jaɓata ƴattade, sina tam ko woni kan suufiyagal ngal hino nanguma hoore nden ha feƴƴiti keerol. Dalil si tawi ari ko yo jaɓu, ɗum waɗi cheikhul islam ibnu taymiya maki ajaban li ahli sunna yastadilluna fa ya'taqidun, amma ahlul hawa'i wal bid'i ya'taqiduna wala yastadillun. Ɗum labira e sunna kañum ko ya ɗaɓɓu dalil si fiɓa, amma yimɓe ko wonɗon ko ɗum kanko fiɓagol hara ɗaɓɓitari dalil. Idan ɓawo tun ko en jogiiɓe faamu seeɗa, haysina en jomiraɓe gande almuɓe towɓe, kono kam aɗan wawi faamude seeɗa seeɗa si tawi kalama. Idan rutto jaaboɗa landam ngal, so tawi ɗa andi goɗɗum ngo mana la ilaha illallah wona konko wiya ɗon, haɗa fa bayyin
ɓangin ko ɗum ɗon woni ko laba kon e nder hiwar. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceerno Aboubacar mi calminima mi juurike ma mi ñaganike ma moƴƴere ka Allah subhanahu wa taala. Ceerno Aboubacar an a fuɗɗoto yewtude yewtere nde laabe nde feewa nde nanga jurol kono ara hamnokkugo tun waylita walam. A fuɗɗori o audio ma mo mi nangi numéro ma e dow mum audio ma mo namo 1 minute 7 secondes a wi am kam ko qur'ana e sunna o woni ko rewrata kala ceerna wowlanɗoma kalanɗoma goɗɗum ko wona qur'ana e sunna anga jaɓantamo e refti a sakkitori a wi kon noon hiɗa mari de ceerno Ahmeda Tidiani. Ceerno Aboubacar wota compliquan hoore ma, wota tampin hoore ma, eyi wota créan hoore ma honno de wiyete perturbation de pensée faami ko wiyete kon zalzalatul fikra sa waɗi ɗum a tampintinoto am tigi a faami wonde diina ko sunna, am tigi a andi wonde diina kam ko sunna. E joni a ruttiki ka wi kadi miɗo mari ceerno ene am kam ceerno an wo tijjaniyanko ko heddi fo wo sunnayanke ko heddi fo fo ene annabijo sallallahu alaihi wasallam yonari on ceerna, annabijo sallallahu alaihi wasallam yoni ceerno, jogitagol annabijo ceerno ma rewirteɗo ñentinteɗo ɗum kan yonima diina ko ɗum mari dalil ka alqur'ana. Allah tabaraka taala wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun latanike ma e oɗo annabajo e ñemtinirgal rewingal moƴƴal labangal. Ceerno Aboubacar hambi fuɗɗiɗa jangude alqur'an, fuɗɗiɗa jangude sunna, a yii ka windi e alqur'ana laqad kana lakum fi Ahmada Tijjani uswatun hasana, ma a jangi e hadise goto ka annabijo sallallahu alaihi wasallam maki alaykum bi sunnati wa alaykum bi tijjaniya aw alaykum bi Ahmada Tijjani, a wawata heɓude ɗum. wota accu on mo Allah wi yo ñentine yo rewre, wota accu on ɗon e nanga ceerno. aɗa andi muskila on probléme on mi yetoma yimɓe ɓen aña Ahmada Tijjani wallahi. mi kalanima ɗo yewtere ceernoɓe siremɓe Tijjaniya wonteɓe Afrique ga fulɓe ɓe yimɓe ɓen añaɓe ko defandugol ɓe plutôt ko defandugol ɓe wona. Ahmeda Tijjani kanko kam o holli wonde kanko waliyankaku koye makko timmi, waliyankaku koye makko haaɗi. so tawi ɗum ɗon kam selli wonde ko o waliyu koye makko waliyankaku haaɗi, amdi kanko Ahmeda Tijjani o fenniɓe seyhuɓe, o fenniɓe ceernaɓe meɗen fulɓe wiyaɓe ko waliyu tel que ceerno Samassa e tel que ceerno Mouhammad Lamine Sy, tel que ceerno Ibrahima Niass. si tawi a fenni Ahmada Tijjani ɗum a wi na o khatamal awliya wona o timmode waliyaɓe haray hande kadi ko honɗum wiɗa ɗon haray a wi Ahmada Tijjani ko fenowo. e joni noon am ko honno nangirɗa ceerno tawowo ko kaalowo fenade? miijito moƴƴa fikra on, philosophie on miijitomo moƴƴa. ko annabijo hana jogitede ɗum kenno mari dalil ka kitabu ka qur'an ka sunna ɗum no mari dalil. amma Ahmada Tijjani jogito o addan men aya goto ka windi ka tindinaɗa ya jogito Ahmada Tijjani a yiyata ɗum. addu hadis goto ko annabijo sallallahu alaihi wasallam yewti fi Ahmada Tijjani on hadise ala, hay hadise lowɗo non authentique ala e bange ɗum. haray min miɗo faala ɓayiɗa yiɗi oɗo sunna e Ousmane Ba Gabon yo Allah renumo, miɗo ñaganomo moƴƴere ka Allah, on ko ɓiɗɗo gorko goy o kalanima gonga o wi hay ware ndem hari am kama akkita ɗum de, kono noon joni a yafike ware ma nden holli wonde a fokkiti fokkitande sunna e jaɓu ɗum yahu ndu yaadu ɗon noto sunna jaɓu sunna ɗum na ko hulɓini. a faami, kala accituɗo mere o accitiri mere nden saabi Allah o jokki soɓe on hayso o jarribama résultat makko on o moƴƴoyey. ta huɗu ɗum wota ɗenƴo ɗum
ta ɗenƴo goɗɗo ta huɗu goɗɗo ɗum wallahi sino marno dalil jokkugol ahmada tijjani ka qur'an no marno dalil jogitagol mo ka sunna nabijo sa sallam lama sabaktumuna ila dhalik on attotano ko me e ɗum en fof harayno ko ɗon wonɗen wota sikku ɗum ko enimité ni ko ngayguni la wona adawa wona jalousie kadi ko gonga addinu an nasiha dina kam ko laaɓal reedu. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe suɓɓe tedduɓe caggal salmingol on juuro on jurande islam ñagano on moƴƴere ka allahu tabaraka wa taala. Min kam miɗo yiɗi ye en faamu hunde wotere en fof e meɗen ko moƴƴere faala ɗen. Tijaniyankojo ɗo ko moƴƴere faala, sunnayankejo kam ko moƴƴere faala, kono wallahi ko woni e hoore laawol moƴƴere nden ko jokkuɗo sunna annabijo on sallallahu alaihi wasallam. Ceerno Hammede o no heewi makude audio ji ɗin o ɗuɗɗina onon suufiyankoɓe ɗum no metta on kono yaafe oɗo neɗɗo haysi on sikki ɗon ɓurimo gandal kono kam o ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko neɗɗo laaɓuɗo reedu. Haysi ɗon ɓurimo fasaha kono kam himo laaɓi reedu mo yiɗi goonga. Awa haray muskila on ka woni ɗon hakkunde assalafiya wa sufiya min bab atijaniya ka dambugal tijaniya ɗo wona yon sikku ko ngaygu wona la ilaha illallahu sunnayankeɓɓen añi nam wona astagfirullah ɓe añi wona salatu ala nabi ɓe añi ko bidiyaji addaɗi ɗin nder ton e shirkiyatji ƴettaɗi ɗin baka nder ton e kufriyatji keferakuji konguɗi ɗi andanɗa hoore ma ɗi yaltinayi goɗɗo diina ɗi naɓamo e darul kufri ɗi naɓamo e honnude e galle keferaku nam ko ɗin ɗon yimɓe sunna ɓe wi'i hanaka diina. Ko honno oɗo neɗɗo Muhammadul Bikri honno o windirta nde ɗo deftere yani honno o windirta ko honno Muhammadul Bikri wawiri wi'irde salatul fatihi ko wahyu tawile wahyu acciti argol duuɓi wulure ujunare timmude e 150 duuɓol si ceerno makko jibina Ahmada Tijjani. Allah yetike en wahyu ala hande kadi al yawma akmaltu lakum dinakum mi timminani on diina moɗon neeɓi seeɗa tun annabijo sa sallam faati si Muhammadul Bikri ari wi'i salatul fatihi on ko wahyu e makko onon on wi'i wonde Musailamatul Kazzab o wi'i ko wahyu are makko on ɗon ko kefero e on jaɓari noon aha e Muhammadul Bikri kam wi'e kanko kadi o wuuli konngol keferaku. Sajjajatu bintu Haris on o wi no wahoyinede e makko o wi ko addi kon no ɓuri laawol annabijo sallallahu alaihi wasallam en fof onon tijjaniyanko e sunna e shi'a fof wi o ko kefero. Sajjajatu bintu Haris sahabaɓe nelaɗo yanoyi e makko nangimo haɓɓimo warimo fimo wulingol konngol ko honno jaɓiran ɗon kan Ahmada Tijjani wonde salatul fatihi makko no ɓuri alqur'anare nden nde fota e shirkande alqur'ana ujunaje guluji 6 min jitengol konngol moƴƴa. Wallahi si on jaɓay gonga jaɓe gonga si on falaka gonga terte. Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. afami la ilaha illa Allah astaghfirullah salatu ala nabi tilawatul qur'an hifzul qur'an muzakaratul ahadis ɗum ɗo yoni neɗɗo zicrullahi jalla wa ala. Si goɗɗo jangi qur'ana o jangi la ilaha illallah o ɗuɗɗini o waɗi astaghfirullah o waɗi salatu ala nabi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid tawi ɗum ɗo yonari wonde e oɗo ko jantiɗo Allah ko wirdiɗo ko selli tawi ko be jawharatul kamal ko be salatul fatihi on tigi humoyke nelaɗo humike sahaba ɓen al khulafa ur rashidun on wi o wenaɗon humete ko be Ahmada Tijjani berberjo arab berberjo africain jo a faami mo fimum andaka sina e laawi suufiyagal naata e ngol ɗo laawol hande yalta janngo naata e ngol ɗo hande yalta janngo no Ali Harazim sifori noon ka jawahirul ma'ani wa bulughul amani tawi ko ɗum woni golle makko ha o sinki ngol laawol o wi Allah jonnimo yo timmin diina tawi le hiɗa andi diina timmi yo ceerno Aboubacre
ceerno Seydou Nour hiɗa andi dina timmi aya qur'ana selli e ɗum oɗo ari o wi Allah jonnimo yo timmi dina kan refti o acci salatu mo nelaɗo maki yo du'ore on e muɗum o moƴƴini salatu goo acci ko nelaɗo jonnano kon konko o moƴƴini ɗon konko o ƴetti ɗon e juuɗe ceerno makko Mouhammadou Bicry o wi ɗum no fota e alqur'ana on wi'i yo yimɓe ɓe wi'u ɗum ko diina onon wiye ɗum ko diina julɓe kan jaɓari ɗum ko diina. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceerno Demba Sall, barakallahu fik. Mi juurima, mi salminma, mi ñaganike ma moƴƴereji ka Allahu subhanahu wa ta'ala. as'alullaha jalla maulana an yuhsina khatimatak. Barakallahu fik. Mi weltike moƴƴa moƴƴa ayno feewi wallahi. Onon kan fulɓe jeeri, fulɓe Sénégal, fulɓe Mali, fulɓe Mauritanie, yo Allah ɓeydu barki, yo Allah accitu laawol, yo Allah firto arsike. Onon wontirɓe diaspora ton, mi torike Allah subhanahu wa ta'ala, mi ñaagike mo yo yanyan o moƴƴereji, yo accitu laawol, yo foccu moƴƴereji. Allahu akbar. Wallahi mi weltike Demba Sall, mi weltike Sall, yo Allah ɓeydu barki. Barakallahu fik. Inchallahu haray ɓe suufiyankoɓe tijaniyankoɓe ɓe wonɗe gerdude da'iman wa abadan hiɗen ñaago Allah yo Allah tabaraka wa taala holluɓe peewal, yo Allah tabaraka wa taala holluɓe butlan itiqadatihim. Wallahi pille maɓɓe ko mere, pille maɓɓe ko mere, ɗum ko ñawi. Kono sheytane kan ko aduwun mubin. Wallahi sheytan kana lil insani khazula, o janfoto hodoto ko ɗum waɗi o aray o sokka ɓerɗe maɓɓe ɗen. sa wolaniɓe gonga ɓe seytina, ɓe ƴatto, ɓe tikka. Annabi sallallahu alaihi wasallam no makayno la tagdab, wota tikku, wota seytin. E ɓeɗo kam sheytane inna on yawama, on yennama, on ƴattama, wota on accu o duña ɓe oɗo fitna. Wallahi ɓe waɗa muqawama gonga, ɓe darto gonga on. Eɗen andile kala julɗo dartiɗo gonga o jasina yimɓe ɓen. On mo darti gonga o jasini yimɓe ɓen, o sikki mo ɓuri yimɓe ɓen, o woni mutakabbir. Ajarana Allahu min alkibriya. Yo Allah woɗɗin en ɗum. Aray ceerno Demba Sall, a weltanama, a juurama, a ñaganama moƴƴereji an fof. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandirawo siɗɗo, am a wi'i si tawi Mouhammadul Bicry wi'i salatul fati ko wahayu ari e makko, ko malayka jonni mo, onon haccati mo ngala e ɗum. Idan ko fi hen ɗum noon, si ulamaul islam ñaawi Mouhammadul Bicry, ñaawi mo hukmul kufri, ko honɗum ɗum woni o mettirande. An a wi haaju ma ala e ɗum. Et puis kadi hiɗa yewtude yewtere, franchement mi anda ko honno nde gasata fanorede. Ko salatul fatihi wonɗa wolde fi mum ka, ko salatu ala nabi. Sabu salatul fatihi ko feere, salatu ala nabi arɗo on salatul ibrahimiya waɗeteɗo ka tayya o. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid, ko o wiyete salatu ala nabi. Amma on salatu mo wonɗa wiide ɗon himo mari inde ko salatul fatihi. Mi wiima hay prononciation on no mankirma, wona salatul fatiha. Si a wi salatul fatiha aɗa wi julde e dow fatiha. Ko salatul fatihi, salatul fatihi. Joni on salatul fatihi ɗon ko allahumma salli ala muhammadin il fatihi lima ukhliq wal khatam lima sabaq nasiril haqq bil haqq. Hanka anduɗa no joofi ɗon o e salatul ibrahimiya na o goto. Salatu ala nabi wonɗo salatul ibrahimiya on no mari dalil. Allah tabaraka wa taala wi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. O atti o wi inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. E refti sahaba e landi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, min andi Allah kam e malaika hino juula e ma, fa kayfa nahnu nusalli alayk. Menen non joni ko honno men juulitta e ma. Nelaɗo maki qulu. Ñande rasul sallallahu alaihi wasallam mako no ɗon qulu ko allahumma salli ala muhammadin il fati o wiuno lima ughliqa, ko maki qulu
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ستوين وني دوبي أجناج تمودي أجنار تمودي دوبي ولوري 1150 years 1150 ans duuɓi wulure e temedere e capanɗe joyi Muhammadul Bikri addoyi salatul fati o wi ko wahayu tawi wahayu lanni onon on wi'i Musailamatul Kazzab ko kafir fi hen ɗum Musailama woniri kafir ko sabu konngol makko gotol o wi uhiya ilayya yuha ilayya. Musailamatul Kazzab woniri kafir limaza fi hen ɗum ɓay o wi yuha ilayya o wi'i wahayino arde e am. ɗum onon tijjaniyankoɓe sunnayankeɓe shi'ayankoɓe dendagal fof mazahibuji e ahzabji hino fottani wonde Musailamatul Kazzab ko kafir ɓay o wi'i wahyu ari e makko. E joni noon ko hatta Muhammadul Bikri kam wona kafir kanko kadi o wi wahyu ari e makko. Yani on ala gollitirde haqqil onon wallahi onon haqqillaji mon ɗin ko ɗi onon ko yimɓe haqqillaji mon ɗin ko junnitaɗi. Wallahi vous êtes déracinés moralement. Your psychologists had been stained. Onon ko yimɓe ɓe haqqillaji mon tunnina. O wawi wiide Musailamatul Kazzab ko kafir sabu o wi'i wonde wahyu no arde makko. Muhammadul Bikri kadi wi'i wahyu ari e makko. Karama koɓe islam wimo ko kafir sabu ngol konngol ɗon onon hiɗo ñaapitade non joni seytina fi ɗum. Tayyib nayi ka salatul fatih. Honto nelaɗo jangi salatul fatih, honto nelaɗo maki salatul fatih. Addi ɗum addu hadis haysi ko hadis mawdu shaz ka nelaɗo jangi salatul fatih. Idan menen yoni men ko nelaɗo mako no kon Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Menen ko on men julitta e nelaɗo ko on men julitta e nelaɗo jumarje ɗen men ɗuɗɗina ɓay nelaɗo maki aksiru min as-salati alayya yawma al-jum'a. Nyande juma men ɗuɗɗina ɗum menen men ala yingo ɗum argol waɗa kurungol weƴƴita banawil danewil jogo jikiriji fotayɗe subhanallahi lazim ane heɗa ndara filmu shawlin filmu monk shawlin ɓe ɓen a yaari jikiriji ɓen shawlin ɓe gomɗinɓe wonde Allah ko bebediru a yaari ɓen ko jikiriji jogi ko sifa ɗen jogi ɗon ka wirdu mon hiɗon nandintinade e yimɓe ɓe ala diina si on yetama ɗum noon warto ɗon faale ɗon ñaapitade wonon e ƴettagol. Isan ceerno accu faami sa wi anga suuɗotako minen kadi min suuɗotako honto min suuɗoto ko am kaaɗi e yewtere mago wi'uɗa sa yi miɗo wowla ɗum ko ɓay ko WhatsApp hara ɗum ko face à face a taƴayno landande a wawi lam memude dande honto tippuɗa man anta who are you qui es-tu. Donc min ko kan haala ɗon mi tawi an d'abord taw a faama l'islam haɗa faala wolde inde islam hay tariqa tijjaniya mo wonɗa e mo ngo gandamo faami minen min heɓa e nder ɗum min tawi ɗum min tawi mawɓe amen ko khulafa u tariqa ɓe janni men ɗen defte ɗe jogui ɗon defte pocon pacanje kombosje min jangi ɗen e alluje refti min faami oɗo gonga min andi ɗum ko mere min wallini min rewtanta ɗum haaju amen ala e convaincugol on déjà goɗɗo wiwɗo mi falaka peewal wota yewtan fi peewal haajuma e wolangol on insan summun bukmun umyun ananari ko Allah wi ko hum la yarji'un. Donc si ɓernde goɗɗo sokike o wi mi falaka gonga ko wolɗa o haaju amen e fi yontigi feewu. Y a-t-il combien de millions de musulmans aujourd'hui millions ji julɓe hande jaɓuɓe sunna onon o wi ko yore sunna won ɗon hiɗon acci ko nelaɗo waɗi kon hiɗon ƴetti ko cheikhuji bandiji berberji Maroc e Algérie en ko sinci adde diina hiɗon faala daldinorde ɗum et puis mi yewtima haala ka audio am gaɗa wattani haqqil acci jaboɗan e toɓɓere leyɗe ka tijjani o mari doole ɗon ka ɗuɗuɗon ɗon ka tawata e ɗon accana ɗon kon fewjoɓe ɗen leyɗe ɗon e leyɗe ka sunna won ɗon ko honto yimɓe ɓe ɓuuri fewde ko honto sharia wona ñawirede Maroc ka o tariqa tijjaniya woni ɗo capital tijjaniya o Maroc ɗo e Algérie Maroc hay 2% even 2% of sharia alaka sharia maɓɓe sharia leydi ndin constitution on ko wiyete civil law on kon hay 2% ala nder ton
Arabi Saudi ndi leydi ndi añuɗo mettayndi on ɗon ndi Allah yiɗi qur'ana koye mayri jippi qiblatul muslimin kala juulowo julde makko sella ko ɗon o fewtata annabi ko ɗon jibina sahaba en fof fayda ko ɗon jeeya ndin leydi mettayndi on ɗon ndin no ñawirde sharia ɓe taƴay jungo gujjo ɓe waɗay hiddu waɗɗo zina ɓe waɗay rajmu si ɓe nangi droga luttike kaso si debbo ɓoorike yahi hoore laawol on ko hendeteɗo soke waɗe loyru sharia mo nangidama e cigarette ko régilteɗo honto sharia woni Maroc ka leydi tijjaniya isan onon on ala peewal eɗon mantora ɗo laawol merewol haray ceerno wattan haqqil. Salamu aleykum wa rahmatullah. Machallah la hawla wala quwwata illa billah. Ceerno nani am ko kalata jawharatul kamal no mari dalil e qur'an. Ceerno mon no wiya ka jawharatul kalam ka jawharatul kamali wa salatukal asqam kalimatu asqam ɗum ko honto yalti mufadala saqim ko il o sik ko wiyete kon hono de malade hunde nawnude subhanallahi lazim. Hey Cherno, but no problem. My phone is just getting discharged, inshallah. I would like you to give an appointment tomorrow so that we're gonna meet and discuss about the issue of Salatul Fatih and Jawharatul Kamal. Joni komi fala phone angondo telephone angondo ko 11% heddi and the time is just going to 2 a.m. here in Guinea. 2 a.m. fewndo ɗo ko 2 heures du matin ni hari ko yewtere tummi marno en ligne e téléphone e radio go ko ɗum waɗi ha joni mi ɗanaki jonnu rendez-vous janggo ɓe accitana en plateau on foppottito hara téléphone an gon no charge jooɗoɗe yewten ha ceerno ko hoore nden mi darniray ma ko hoore nden darortoɗa wallahi si a jonni tan enen ɗiɗo en jooɗike ɗo ka plateau ɗo audio question réponse mi posante question ji sappo e goo fi tariqa tijaniya sa wawi firtude hay gooto bi dalilil kitabi wa sunna mi jokkete ka tijaniya 11 questions saɗa faala mi waɗa ɗi 22 2 dozen o 24 mi waɗa ɗi 24 question 2 douzaine question ji si mi landike ma ɗin fi tijaniya hay gooto la firtata heɗo ɓe ngol laawol o gandagol min mi gayni di e ma wurin ka wiɗa ɗon haaju ma alay ko Muhammadul Bikri wi salatul fatihi ko wahyi kon an haaju ma alay ɗum kono noon koye makko salatul fatihi wi isan si masdar hunde nden sos mayre nden kande iwi ɗon woni tu heɗo yewtere ma ko kalɗa kon min mi gaynidi e ma ka wiɗa ɗon haaju ma alay Muhammadul Bikri ko wi kon salatul fatihi ko wahyu andi en gayni jaka a hoolaki ceerno ma on joni a hoolaki ceerno walli fiiɗo winduɗo salatul fatihi on honno wawɗa hoolorde noon laawol iwgol ngol e makko an hiɗa hooli birediwal ngal kono a hoolaki fuur ka birediwal ngal iwi ɗon hihi hiɗa hooli tewu ngun kono a hoolaki nagge hirsange ngen hiɗa hooli maafe kon kono a hoolaki wurere ka defa ɗon subhanallah salatul fatih ko mo windi ɗum man huwa al muallif ko Muhammadul Bikri si an noon a wooli a kaaliɗo fof nani wonde an haaju ma alay ko Muhammadul Bikri wi ɗum ko wahyu par ce que hiɗa andi ngol konngol Muhammadul Bikri ko kalima kufriya noon ko konngol keferaku noon isan an a jaɓari wonde salatul fati on ko wahyu kono noon a jaɓi hiɗa rewirde ɗum Allah amma noon walli fiɗo salatul fati on kankoye mo inni ɗum ko wahyu isan onon ɗo ɗiɗo ko hombo jokkete non joni minen min accata ka iwi ɗon min jokka an jokkuɗo tun amma jantagol inde Allah tabaraka wa taala a famari komi yewtuma kon kere ɗon ɓuri yimɓe sunna ɓe jantagol inde Allah acci ɓanne defte ɗen defte yewtuɗe fi ko wirdete ko jantete kon ndara azkar ji ɗin ka sunna ka defte sunna hara ko nde deftere tosokere wiyetende hisnul muslim ndara ko woni nder ton kon ko Allah jantorte e ko jogi ɗon kon sayno fota ɗuɗude a faami ndara yimɓe sunna ɓen hay si babba waɗi hito no woodi ko ɓe janga hay an o neɗɗo mo mi fotti ɗo jarribaɗo no woodi ko jange e fi maɗa yo Allah dandan bone ko poɗodirɗen kon wota cheytanuru wonduma majjinde ndum majjina yaafoɗa non de a faami yaafoɗa amma ƴattodirolngol ɗum ɗon kan en haldi wallinen ɗum to ɓay noon a wi'i débat téléphone an on min o décharge ɗo fewno ɗo nini ko 2 am here in Guinea woni 2 heures de matin ɗo e hoore téléphone an on ko 10% heddi joni noon jonnu programme janggo an mi anda siko Abdoul Karim
est ce que honno jonnu programme ka plateau ɗo humpodiren e dendagal organisateur ɓe ngaɓay min nami hoorejo ga ɓe accitana en plateau on janngo aren fotten leer mo faalaɗa wo waɗen débat fi tijjaniya ndara mi landotoma 12 ɗiɗi lande noga e nayyi wallahi billahi hay goto la firtata 12 ɗiɗi 2 dozens questions simi landike maɗen hay goto la firtata si a firtiɗe ala daw il kitab wa sunna tawa heɗiti ɓe gongini ɗum ɗo dalil ma on kaka qur'ana iwima ka sunna mi jokkete ka tijjaniya faami na an on tigi fuɗɗi yewdude fi tariqa tijjaniya so on tigi inni ɗum ko batil ko mere noon miɗo jogi preuve simi innima shirkuji no ndetton I have my evidences defte mon ɗen e gadday ɗo photo deftere nden adden ko windi ndetton kon talasim a faami talasim wa tamaim talki e bakanji ko woni kon ka deftere wiyetende fatur rahmani rabbani nden ko fitande ahmeda tijjani donc akhil karim ko wonɗen yewtude kon accu yewtiren bindi joni noon ɓay mo be men no hooli heɗa hooli e accitata miɗo hoolile mi jokkata ɗum accu waɗe rendez-vous fotte nga tijjani yanko jogono ga nañande go wiyano o wisanata wajan mi tañƴini o wifino yeehi annon wiwɗo confrontation a waɗaymo joni wonu pré waɗana e ñalande nami watta ñalande inchallahu taala fotten ɗo landodiren daren min mi heeɗike audio mago ka wolata cheikhul islam ibnu taymiya haalaji ko ɓayna e on majmu ami jeeya a fankayno buɗe par ce que ɗa wolude fimo a anda fimum et puis hiɗon toñude yimɓe ahlu sunnati wal jamaa ɓe ala almamijo ñentinteɗo à 100% mo konnguɗi mum ƴettete à 100% a faami yewtere nden almamijo sunna on karamo ko ɓen ko jangueteɓe e juuɗe mum fiyo sunna faame onon noon on reway woni karamakoɓe mum ɓen saabu siɓe falji on jokkayɓe siɓe unike on unoto ahmada tijjani falji an tigiɗa andi ka biographie makko ko sifi wonde ko tanirawo nelaɗo heɗa andi ɗum na ko selli noon par ce que heɗa andi ka windi ɗon ka jawahirul maani ko ali harazim wi kon o wi wa haha jara yaqazatan la manaman hadihi lhadisa jarat yaqazatan la manaman wonde ahmada tijjani e nelaɗo ɓe yewti o landike mo fi dambe ha nelaɗo wimo anta ibni haqqan heɗa andi ali harazim wi ɗum ko kene teɗɗan duuɓi noon ujunare e temedere e capanɗe joyi e goɗɗum ça c'est quelle philosophie ça what a nonsense so kono noon foye mum please forgive me I like you so much brother min hiɗa welalam par ce que ko a pullo hiɗa yiɗi kadi dartanagol ko faalaɗa kon miɗo faala ye yewtu jonnu tan inchallah jama on heɗo en laaɓa e post on tuman salamu aleykum wa rahmatullah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal